Mayapayabak po kaya katamungan pagmasusyan tayo po kanining Domingo, ing solemnidad ng pamaytas na banwan ng Ginoo. Pakyabetala po king kakatamong panalangin ring makatuking intention. Para king kapasalamatan ding lectors and commentators, charismatic group, Mauring Kapili Cortez, king kayang let board passer, Mr. and Mrs. Mauro and Grace Cortez, Aaron Mel Tubiera, let board passer, Melbert and Liberty Tubiera, Ed Malyari and family, Richard and Chona Yumul, Nimpa Agapitoong. Para king Aldo ng Kebaytan ng Epipani Joy Sanchez, Christian Gil Sanchez. Para king Malagwang Kapaldanan ng Yoli Ponce. Para king ligtas sa pamanlakbe ng John Miguel Tubiera, Rowena and Jantre Genuino. Para king kaladwa ng Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Remedios Samson, Pepito and Felicidad Velasco, Reyna Aileen Calaguas, Norberto and Ursula Binuya, Marites Suarez, Regino and Diosdado Ignacio, Danilo Ignacio, Juanito and Chofilo Ferrer, Antonio Ponce, Angel and Lucila Razon, Milagros and Alejandra Razon, Francisco Bulaun, Julia Pasamonte, Romeo Velasquez Sr., at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tampu makyabe kindalita pamkulat. Kilagyaning igpang painganak ang paimbanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka ang timurin. Kiningal do pong iti, itamo pagselebran taya. Impong metong nga maulagang solemnidad ni kakatamong Santa Iglesia,
Yapin niya, impamaitas na banwa, ning ginuta mong Yesu Kristo. Kay bat ni nga patapulong aldo, na kayabe nala rin kayang apostol, kay bat ning kayang pangasabling maybe. Pepaitas siya karingking banwa, kabang akaki dering kayang disipulo. At sinabi na, karela, binyagan nyo la reng tao, king lagyo ningig pa, po'y anak, ampo'y banal ay espiritu. Ing obra ning Ginu, binyene ke katamo. Nakatamo likwan, uling yamita siya banwa, dunebas dalo tamong palaganapan, ing kasalpantayanan, apig kalub na ke katamo. Ketang pinandit na itamo, tamo tinupad king kaburyaning Ginu, na palaganap king mayap abalita ning kaligtasan, nalikwana ke kataning Ginu. Si Chantal katang kasalanan, may niyatang kapatawaran king Ginu, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Yesus, mabibiyak ka ngini, king ligaya, ningigpa at karin, manalangin ka para kay kami, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, kapamilatan ng Espiritu, kaya bera ka, manggaman king kapapusan ng panahon, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, suburan mo kami, king yato, bang mo niya patutuke ka, at isunduing obra mo, Gino pakalulu. Gino pakalulu. King Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Kapayapan, karing taong ilang papilobloban, poporianda ka, marangalanda ka, usambanda ka, Gino, salamatan ka, urining maula mong ligaya, Diyos harining banwa, Diyos pang mayupaya. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Yesu Kristo, anak ni Ano naman din ka naman Ikang milalako, ikasalan yan pakaluluwa. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria.
ting banal, ikan bubuting kainin. Tas katasan, Jesu Kristo, kagom ning Espiritong banal, king ligaya ning Josepa. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, ang ginuming Yeso Kristo, sinubling ming bebye, mabibiyayang ini arapan mo. Potang pilit miyang panintunan, karing biga, ay arap mo kami, king obrang likom na kami kitiking yato, at mabiyasa kesa ng kilala, king lupa, ding kikang kapatad, at potang lalabis ng lugod, kaniting yato, paganakamog kay kaming sarili mong masampat a oras, at iganap mo yung obra ng Jesus. Ake kami, dala mo king kang tulat ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Pamamas ng iba't king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, selese ku ing sablang depat na, ampon ing tiro ng Yesus, iba't king kamumulan, angga king aldo, amitas siya banwa. Bayo yamitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning banalay espiritu, karing tawong pinili ng antimong kayang apostol. Kilobdaring 40 aldo, kay batning kamatayana, maralas siyang pepakit karela, king miyaya liwang paralan, ae karaniwan, antimong patuto, king ya mabiyaya. Ikit de at akasabi nala tungkol king kayaryaning Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune, panayan niya ka rin ing kalam, ape nga ko ning ipa, aya sabi ko na kaya kayo. Meminyagya ihuan king kapamilataning danom. Dapot ikayo, binang lambat, iba't king aldoyti, mga binyag kayo king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus kanitang mitipon lading apostol, at kitang dakiya. Gino, ibalik mo ni kanyan king Israeling kayarian, pekibat ng Jesus karela. Ing kayo payanang ipaku, yaing mitutuldo karing panawon at karing aldo. At ema ngayon tulit kaya kayo, ing pakibalwan pa nung kapilan ladatang. Dapot, mikatmuan kayong upaya, potang datang neke kayo ing Espiritu Santo, at ikayo ring maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea, at Samaria, at anggana ka ring sikote ning yato. Kay ba't nang asabi ti, mitas siya banwa,
kabang makalawe yakeya, ating biga pimpanane king panimanmanda. Makalawe la pabanwa kabang paitasya. Inyang bigla lang linto ring king arapanda ring adwa katawong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea nga nakarela. Bakit pa katalakad kayo keti at makatalanga banwa? Yesus ayikit yung mitas banwa king arapan yung datang yang pasibayo nung makanano yang ikit mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Papanikya ing Diyos. King trono na busal ni masayang kulisak at tiyup ting trumpeta. Papanik yung Diyos, king trono na, pusal ning masayang pulisak at tiyup din trumpeta. Ikong sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula king Diyos, kulisak kayo. Uling ing ginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilugayato, iya ing aring sakdal degulan. Papanik yung Diyos, king trono na, pusal ning masayang pulisak at tiyup din trumpeta. Papanik yung Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niya yung kapurian ing ari. Papanik yung Diyos, king trono na, pusal ning masayang pulisak at tiyup din trumpeta. Uling ing Diyos, ya ing ari. Ning mabilugayato, kaya dalit kayong kapurian, magarya ing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Papanik yung Diyos, king trono na, pusal ning masayang pulisak at tiyup din trumpeta. Pamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Efeso. Adwan ko king Diyos, ning ginutamong Heso Kristo, ing marangal a igpa, king ipagkalub niya sa kaya kayo, ing espiritong babi kabyasnan kaya kayo. At pakilala king Diyos, banlubos siyang abalo, ipanalangin ko, king aslagan na lasa ning Diyos, din kaya kayong kaisipan, ban abalo yu, ing kapanayan, at kaya kayong kayaos. Nung no anti, karakal, at degolon, ing pengako ng ibe, karing banal, at ing alanganga ng kayupayan, kaya katamong manalig kayo. Ing kayupayan, itiya, yan naman, ing pepasobyamye, kang Kristo, at miluklok kayo, king banwa. Kindane ng wanan ng Diyos, inya at lalam dang kayupayan, Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. Maykit, iyaw upaya, ing lagyuning, karing sablang lagyo. Emo king panahon na ito, nune, king pamanyan patulol man, pepaing lalam ng Diyos, king kayupayan ng Kristo. Ing sablang bagye, at ya, ing binili ng pekabuntok ng iglesia. At ing iglesia, ya ing katawan ng Kristo. Ya ing kasasakdalan na nitang misakdal, king sablang bage, nukarin paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapu bang parangalan ing may pabalita.
Munta kayo at ituruya karing sablang tao, ingka kong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilan man ang gaman king kapupusan ning panahon. Ingino manatiliya kay kayo. At keka ang timurin. Pamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Ding labing metong alagad, Mintano, Galilea. Ketang kabubundukan karin anong nuno pepuntalan Jesus para makikit kaya. Panakit da kang Jesus siniklawod la king harapanak. Bistaman ding aliwa at tinlapang kapikakunwan. Lapita ng Jesus at nga nang migsalita karela, ing sablang kayupayan, karingking banwa at ketiking sulip, miyabiye kanako. Munta kayo, ulinita, karing sablang bansa, at gawin lang alagad ko. Binyagan nyo la, king lagyo ning igpa, ampoy anak, ampoy banal e espiritu. At ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kay kayo. Tandaanan nyo, kaya beyo ko kapilan man. Wa, ang gaman, king kapupusana ning panahon. Ing maya pabalita, ning kekatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Maya payabak po kay kayungan. May payabak po amo. O italeko da niya po yung Paschal Candle. Bakit leko da niya yung Paschal Candle? Kasi inginu pepaitas ne karingking banwa. 7th Sunday of Easter. Happy Easter pasibayo for the last time. O for the last time, preach naman din kaya beyo. Happy Easter. At iti po, metong yang maragul a solemnidad kay katamo. Bakit? Kasi kaibat ng sinubling may biening ginu. Pila ng aldo yung milabas. Pila ng aldo. 40 days. Nya itamo po, potang ating mete, pag 40 days talan eh. Tengaliwa, balaring 40 days, minudo mo, asado mo, pansit mo. Ne? Ali, in 40 days, kalupan ng ginutang Yeso Kristo, panwalan tamo, in kaladwa, ng kaluguran tang miyango na biye, muntane, king aliwang biye. Sana muntaya babo, ne? Kaya muntalalam. Ne? Kaya po, kaimportante na akong sinabing aldong IT. Bakit? Kasi inginu eya pepaitas banwa. Nune ating sangkan, bakit ya pepaitas siya banwa? Bang kanita iya maging intercessor taya na iya maging talapamilatan taya. Kimpong Chapel 2, karakal pong kakasal. At puwatang ng kula, king karelang canonical interview. Makanano kong may kilala nga ako. Pakwento ko po karelang love story. Dengaliwa nga rang sinabi, among may kilala kami po ning maging asawa ko, uling karetang ke kaming mutual friends. Pepakilala da kami po. At niyang may kilala kami, maging Facebook friends kami, o may pag-chat kami, may pag-date kami, maging boyfriend-girlfriend kami, at ngayon minuli kami. Keti para, kasal kami. Kaya kasanting na po, na yung karelang pamakilala, ating intercessor, ating pong bridge. Ne? Kaya nano po waring rin ang sabyan ng salitang intercessor.
Imbulan ng sabyan, it is a bridge between two persons. For example, o ating kang kakaluguran, o baying tao ating kang kakaluguran, dalagay murini nga kilala, o pakilala me, at mi paglolola, at meging ila. Nang brin sabyang kanta, ikang bridge da, ikang intercessor da. O kaya po, bisa kang manutang. Era ka boring pautangan, uling balo de kabiyasang mamayad. Pero, ating tinalakad ke ka, itang maging co-maker mo, at kanita, peutanga na ka. Kasi, tatalakarana na ka. Yang meging bridge mo, bang kanita, pautang nanda ka. O kaya po, masakit ka, o ating ka pong intensyon. At sabihan mo, brother, sister, abiyan mo na kamay kang pangadi. Bang kanita kumayap ko, o kaya bang kanita, itang kanakong kapag nasan ibiyan na ka, na kanako ning Ginoo. At pengadimik, potang pupunta ka kingapo. At kanita, maging bridge ka, maging intercessor ka. Kaya nila po yung peka, masikan a intercessor. Yapin niya yung ginutang Yesu Kristo. Bakit? Yaing maging bridge tamo, keti king yato, papunta king banwa, keti king katamong biye, king karinaning lwa, king biye kaligayan karing king banwa, king katamong Diyos, papunta karing king banwa. Kaya yapin po ini, inggewa ng ginutang Yesu Kristo, na mita siya banwa, bang lakwa na katamo. O kaya, mita siya banwa, uling pong magbalik ni kingig pa. O kaya, mita siya king banwa, uling yarining misyon na. Ali, mita siya banwa, bang maging intercessor tamo. Kaya po atang itamo papasyag taya, impong sasalpan taya, o papagsyag taya ing kredo. Nanong sasabihan tamo, ketang parti, na inginu, mita siya karing king banwa, linuklukya king dane ng wanan ning ikpa. Kasanting nanita, nung gagamitan tayo ng kaya katamo pong imagination. At rin, king lele ningigpa. Makaluklukya king dane ng wanan. Emo para magari. Aliwa mo itang kondinahan na katamo. Nune at rin, yang maging bridge tamo. Yang maging intercessor tamo. Yang maging talapamilatan tamo. Kaya kasanting na pala din mo rin ang sabihan ning salitang ascension o yung pamaytas na banwa ning Ginoo at lung salita. Impong ascension, sabihan o assurance. Ing ascension, sabihan authority. At ing ascension, sabihan actualization. Bakit? Muna, ascension, imburi ng sabihan, assurance. Pota pong mateta na at makota na ketiking yato. Ukaring katakaya miras. Ukaring ko bisang miras. Na, bisa akong miras ka rin, king babo, king lugar ang marimla. Wapen, kasi nakalisangan keting ini. O, bisa akong munta kilalam. Ketang malisangan, o karin ko bisang munta. Siyempre, buri mo ta ketang lugar marimla. Bisa kang munta, king lugar, karing king banwa. Kaya yung Ginoo, po. Miras siya karing king banwa, makaluklok, king dane ng wananingig pa. Bang isa dyan ingke katamong lugar. Kaya nga napin pong may ngako ke katamo, king balenang igpako dakal kwarto.
Muna ako kay kayo, bang pagsadyara kayong lugar ka rin, at potang may kapagsadya na akong lugar, itukida na kayo. Dino pong bisang tuki na king ginong pakitasyon ng gamat siya. Na, panalangin kong natuki na kayo. Di po? O, alin naman sana, manyaman mamangan nasi. Okay. De? O, kaya po, nano pang sinabi na ka rin? Ano yung kasating sinabi na? Nga na, nung nuko ka rin kayo naman. Wari, tamo po, kareng taong kaluguran tamo, tabi isang mikakawani. Kwento ko na yata kayo. Anya pong mete itatang ko. Siyempre, mako may lungkot siya. Buri miyang pasayan. Pota pong kunan nang buri mo wari, bantasaya ka. Bisa na akong mati nga, no? Diyos ko nga ako, nanganyara ng bisa na yung mati. At ngayon ko po ay intindihan, bakit makanya din burina? Burina, miyabe na lang tatang ko. Ne? Agyang minsan ilang mipapatela, may kalugod la pala. Kaya po, nung makanya ng kikatang kapagnasan, King Diyos pa kaya? O kaya, King Gunong Yesu Kristo pa kaya? Kaya po, ing banwa, metong yang relasyon. Kabud lugar. Metong yang relasyon. Kaya po retang bisang miras banwa, atin lang masanting a relasyon kareng-karelang kaparang tao. Nung pong kiti paking yato, borokento na ka. Miras ka banwa? Miras ka banwa? Apong erneng. Lika ne? Kiti paking yato, masyas nakabuntok. Miras ka banwa? Alika. Nya po kasanting na ning asensyon. Paga na ka nakikatamo at intang destinasyon at tanong destinasyon tangay ti. Metong yung destination of relationship in heaven. Kaya po, katatakot mate. Bakit? Kasi ing kamatayan, dadala nakatamo king metong nga masanting nga relasyon nung ka rin niya yung Diyos, karin tamo naman. At iting sasabihan na kaya katamo, ning kaya katang mumunang pamamasa. Anyang deng tao Galilea, makatalangala. Ganang sinabi ng Anghel Karel, ko tatalanga. Nung makanano yung ikit nga na, ikristong minukyat ba mo, datanging panawon nga na, akit siya muna manana, ibat banwa. At kanita yung banwa nga iti, ito kinakatamo. Kaya po dapat makalawe tabanwa. Tamo lalawe mo ka rin siping tamo mo magtisti. O kaya mapanyira. Ing banwang pupuntalan tamo. Kadwa. Authority nga na. Ascension means authority. Number rin sabihin ng authority, from the word author. At nanong brinang sabihan ng salitang author, the one who made us. Kaya po yung ascension, pag nakaanay ti, nino po waring ginawa kay katamo. Kalwa naman ni mamong po itatang tamon Nino? Ing Diyos. At makananakatagyawa ng Diyos. Gewa nakatamong mayap. Gawin nyo no resiping yung mayap la. Gawin nyo na nung mayap la. Pota po ngela mayap, paliwayang ginawa yung Diyos kay kayo. Bakit? Nung mamasa atang Bible, kempang Genesis 1, nang sinabi na, He made everything good. Ot neng kaya, kalingwan ta palang mayap tamon Kasi kalingwan taya, itang kaya katang nature. Kalingwan tayo itang kaya katang identity. At naning kaya katang nature, being good. Naning kaya katamong identity, mayap. Kaya po, in goodness, po choice. Pilinan ko waring maging mayap ko. Choice ta. Ing kaya katamong kayapan, nature tane. Innate ne kaya katamo. Kaya, in pagiging marok, mo naman choice.
Bakit? Kasi, ing pamaging marok, metong yang neglect of not appreciating our goodness. Nya po ta palang burimong marok ka, kabisang maging mayap na iti ing katamong nature. Kaya po, bakit authority? Ne? Uling ing pong kayapan, ya ing maging susi tamo king pasbol na ning banwa. Kaya yung susi ning banwa, tatalan tani. Ne? Aliwa mo ing biyene kay kataning Ginoo, kasi biyene kay katamo iting authority nga iti to become good, to exercise our goodness, to live out our nature and our identity. Kaya nung yetaman milugking banwa, nakasalanan ni nga pong Ginoo. Nakasalanan. Kasalanan tamo kasi mas nineglect tamo itang kayapan abinye na kay katamo ning Ginoo. Kaya iti po, ning author tamo, ninong creator tamo, yapi ning Diyos. Kaya iting sabihan na kay katamo ning kay katang kaduang pamamasa eh. Bakit nanuwaring sinabi na kay katamong San Pablo nga na karetang meniwala kaya mayakit ing mayupayang tanda king lagyu ko. Ne? O akit mo itang kayupayan. O akit mo itang kabanalan. Akit mo nga na itang kanwanan apagkalub na kay katamo ning Ginoo. Kaya po ing pamaytas sa banwa ning Ginoo, papakilala na kay katamo naning tunay nature tamo. Tami bait kiti king yato marok. Marok. Uling itangan, bat tamo king Diyos amayap. At katlo, yapi niting pamaytas sa banwa ning Ginoo, yapi nitang actualization. Number ng sabihan ng actualization, na iya pinubod no rin kayang apostol nga namunta ko king mabilo gayato. Binyagan nyo laking lagyo ning igpa, king anak, ampo king banala, espiritu. At ita palang obra. Tamo mo kabut makatalanga king banwa. Kaya nga ning anghel, tao Galilea, ko tatalanga. Ingikit yung pepay tas ya banwa, iya, nga na magbalik yang pasibayo, ibat king banwa. Kaya, nung naning penabili na kaya kayo, gawan nyo. Nya po, ining kaya katamo pong panga-Kristyano, kaya kabudrili yun. Nune, ing panga-Kristyano tamo, the actualization of the action of Jesus Christ by means of His mission. Atintangan pong misyon. Kay batang sinimba, makanano tayang pakiting presensya ning Ginoo. Ne? Kaya nga nang sinabi king kikatamong ebanghelyo, kaya beyo ko ang gaking kapupusa na ning yato. Ing presensya na kareng sakramento na pagselebran tamo, kareng ing presensya na king amanong papasyag tamo. Ing presensya na, king balat metong at metong kay katamo. Kaya kay nanining misa ngay ti, apakit tayong presensya ning Ginoo. Apakit tayong presensya ning Ginoo. Ing presensya ning Ginoo, mismo king pamilya tamo. Pakit tayong presensya ning Ginoo, king mismong obra tamo. Pakit tayong presensya ning Ginoo, king mismong komunidad tamo. Nang kay makalungkot, sabihan tamo, the only Catholic nation in Asia. Pero nung lawen tamo, kaya may senso yung Pilipinas. Tayo papakit yung presensya ng Ginoo. Agyang ka rin king opisina ng Presidente Marcos. Agyang ka rin king Kongreso, ang po ka rin king Senado. Kaya iti po, yung panabili ng Ginoo kaya katamo,
yung kayang presensya, na physical, no yung presensya na sacramental, anong tinggap tayong sakramento ng Ginoo kaniting misa nga iti, bakit tamo? Yung presensya ng Ginoo, muging kasarili tamo, agyang kareng mamalengki, kaya ni mungking kakatamo pong talipapa. Kaya po, yapin niya, ing ascension ng Ginoo, atin tamong intercessor. At ninong intercessor tamo, yapin ng Ginoo tamong Yesu Kristo. Minsan po, may misa ko, ketang kakaluguran kong madre, naging kaluguran kay kanita, niya mag-apostolate kami pa Manila, seminarista, at naging prayer partner ke, para king kaming perseverance since seminary days, ang kaking pangapari. Ano kayo nakanmete? 40 years old jamo. Because of cancer. Oh. Anya pong pagmisa kaya kay mana. Sabi ko, ting matuwa ngayon nga ako. Ito man malungkot nga ako. Ito yung mangkikyak nga ako. At nga peaceful. Ne? At bala mo, atin ko nga kakit tula. Anya pong kaybat keng, kayba kong migmisa, lipitang kepuitang ma. At bala mo po ako. Ko man malungkot king kamatayan ng anak. Sabi na kanako na, bakit lungkot ko mo nga na? Balo ko na, inganak ko, tineking lele ng Ginoo. At ngayon yung intercessor ko, pangadi na ako. Nga na minsan na yaldo, kayabe ke karingking banwa. Kaya iti po yung pag-asang ikit ko kening matwang iti, na ating intercessor ke katam. At nino iti, yapin niya ing Ginoo. Kaya, anang sinabi, makaluklukya king dane ng wananing igpa. Eya mo maghari nune mamilatan niya. At naning pamamilatana, nagawa na king pamaytas sa banwa. Na, itamo din na nakatang lugar banwa. Na, itamo, babalik nakatakit ang original tamong kayawsan, mayap. At hindi na nakatamong misyon na palaganapan tayong maya pabalita ng kaligtasan. At siya piniti ing paobra ng Ginoo bilang metong intercessor tamo. Bilang metong at alapamilatan tamo. Talakad tampo. Ipasyag tayong kikatang kasalpantayanan. Itangan po sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko, king Diyos, ipang may paintutu, linalang kimbanwatsyatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutam. Pengagli king upayan ng banal na espiritu, mibayit kan Santa Mariam Birhem, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi king cruz metet mikutkut, tinipay karing mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaytay siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang may paintutu, ibat ka rin magbalik yan manketi, bamukong karing mabiyang pong mate, sasalpantaya ko king banal na espiritu, Santa Iglesia Katolika, king pamisamak darin santo, king pangpataw daring kasalanan, king pangasublirang miyaring metet, king bielang hangga. Amen. King Aldo iting Ginong Yesu Kristo, pepayla saya, king ligaya ning igpa. Karin manalangin ta para kaya katamo at kambe mo, tamo, ngatang maklis kaya, o Ginong mabiye ka, saupan mo kami. Ulitan tayo po. O Ginoo, mabiyak ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king banwa, manalangin tamo, ban paniwalan taya naman ning yato, ano na kata tutubod Jesus, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiyak ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang may binyag kang Kristo, manalangin tamo, ban tuparantala rin kautusan na binya na kikatamo, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiyak ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king igpa, king anak, at king banal na espiritu, manalangin tamo, ban ayagyag tala kapamilatan, ning kekatang pamibiyebye, ringala pa king kasalpantayanan iti,
Inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo kami. Sopan mo kami. Kaya bering sablang sira kapanaligan, manalangin tamo, bang ila at itamo, eta kalinguan ing maygit kang mayupaya, kesa king sablang dewakan, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo Mabiyeka, kami. sopan mo kami. Kaya bering sablang taong maya papilubluban, manalangin tamo, bang ila at itamo, akit tamo, king balang aldo, ing kaya betaya manggaman, king kapupusan ng yato, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo kami. Sopan mo kami. Abetala ka rin panalangin tamo, king kapasalamatan daring lectors, commentators, charismatic, Maureen Capili Cortez, para King Letford Passer, Mr. and Mrs. Mauro Grace Cortez, Aaron Mel Tubiera, King Letford Passer, Melbert Liberty Tubiera, Ed Malyari and family, Richard Chona Yumul, ning paagapi toong, para King kay Baytanag Epiphany Joy, Ampoy Christian Hill Sanchez, para King Malagwang Kapaltanan ng Yoli Ponsi, para King Ligtas ng Pamaglakbe, John Miguel Tubiera, Rowena, Chantre Genuino, King Kaladwan ng Jose, Romana Antonio Luminada, Juanita Remedios, Pepito Felicidad Reina, Aileen Roberto Ursula, Marites Reino Diosdado, Danilo, Juanito, Teofilo, Antonio, Angel Lucia, Milagros, Aliandra, Francisco, Julia, Ampoy Romeo. Panalangin tala, King Ginoo. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo kami. At duwan tayong kay katamong sariling kapagnasan. O Ginoong Yesus, gawal mong metong apamaitas ning bemi, metong nga may pibabatang panyulong ning biye at lugod mo. Ngenit manggaman king hangga. Amen. Amen.
Purihin Diyos, metas sa kluban kaya ang kaya pantingay meeting tinape para kaya kami maginyang Ipurin tinape ng Diyos biye. kapilanman. Purihin Diyos, metas sa kluban kaya ang kaya pantingay meeting alak para kaya may gawain inumaning kaladwo. Ipurin Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, din kaya katamong daon matanggap ya, harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa ning ginuy tindaong karenggamat mo, kingi kapurit kaligaya ni kayan lagyo, king kaya katamong kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan mo rin kaya kami ngayon, ngayon pagmasusyan mi, ting pamaitas sa banwang Kristong king anak, mananosanang, din kayang kalam sa pandaking mitas, kaya bena, karing tula king banwa, anong duka mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. King Ginoo man tabeya, kaya kayo, At keka ang kita timurin, sulareng pusuyo, makatas na laking salamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at Tunay ping matulog. karapat dapat at matulid ding pasalamatan na kang paratit numan ka rin. O ikpa, Diyos, sa langanga at lubos mayupaya. Agyagan ni Meng, ayagan niyang pepakit ka ring alagad na, kay batning pangasubli ng mebye, at mita siya banwa, kingarapan daring panimanmanda, bangkanita, apalyarian da kaming mikarakayanan king kadyosana. Inyas at maglapo king tulang daralana ning Paskwa, ring sablang tao king mabilugayato magsayala, ang timurin ding sablang upaya, daring anghel king banwa, dari ding kang ligaya at alang toknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mit mo ya'y banwa, mit mo ating labuat, kekang ligaya. O sana, king kakatas, tasan, wain daratang, king lagyo na ining Ginoo. Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kaping banalo igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan,
ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingain, kingambuning Espiritu mo, bang para kay kami, magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya keka. Piraso ne binyene kareng kayang disipulos at ngana. Kananyiti ikayungan at kananye. Iting kana kung katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pasalamat keka. Binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana, pananyiti kayungan at minumko kaniti, tingkalising kanakundaya, tindaya ning bayit talanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para ka rin sablang tao. Bangketa, mipatawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasal pantayanan. Bayada ka, aking kasal pantayanan, ikakita ka, at ang dakak, not ang datang laka, tingke kang ligaya. Makasusyan mi sa salpantayanan mi. Yang iniganakan mi o mamakalulungig pa yung kamatayan ng poong pangasubli ng mebye. Daraw mi kaya kaiting tinapi ning biye at kalasing kaligtasan laiming pasalamatan keka. Impapaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Di kami nga sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meoy pa, yung banala kapulungan mo, makalaganap, ke tiking yato. At keni inaos mong mitipon kaniting maligayang aldo, ning pamaytas na banwa, kapilan man Yesu Kristong mipok yang ginu. Bang biganap yaking lugod, kambenang Leo, ake kaming papa, i Florentino, yung kaya kaming obispo, te sablang pari ang pong diakono, at ting sablang susuyo kimbanala kapulungan mo. Kanakan mula naman, ding kapatad mi, minuna ng pepaynawa, pihong manaya, king panganyubling mebye, king pakalulo mo, idala mula, king sablang miyango na biye, ketang masalang arapan mo, pakaluan mo kami ngan, gawin mo kami ang karapat dapat magkamit king bilang hangga, pangkambe ning wana Birhen Maria indo ning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, tinganwan mong apostol, sablang banal, ang may bibiya kalugod-lugod keka, king kay kabaning panahon na apurian ang pong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong, kay kanganak. King kapamilatana, kambe na ang pokeya, kagom ning banal Espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka o Diyos, ikpanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen, amen, amen.
po manalangin tang mit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karengamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Bisamba niya'y lagyo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan niya'y loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintuan niya'y loob mo. King kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, King Adongeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay sawol king tukso, none ikabusking maro. Kabus mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panahon mi, bangki kasawpaning kang pakalulu, parati kay mikabus sing kasalanan, at mikabiyos king sablang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, at pagsadyan mi, panyatang ng mit mong ligaya, ding talapan at bos ming Yesu Kristo. Huling ke kain ka, ating liga, kingalanang ga. O Diyos, ay paming, Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin apostol na, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyak kaya kayo, emo sa babalikdan din kasalanan mi. Noon pansinan mo yung kasalpantayaning banal kapulungan mo, at layong may pamayapan, at pasan metongan, king kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati sanang manatili, kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngining mikakami itong taking kapayapan, kapayapan po, kaya kayo nga, kapayapan, kapayapan. Salananing yato, pakaluluan mo kami. Kuderoning Diyos sa milalako, king kasalananing yato. Kami, pakaluluan mo kami. Kuderoning Diyos, amilalako, king kasalananing
Ibigay kami, ibigay kami, ibigay mo'y kapayapaan. Ibigay kami, ibigay kami, ibigay mo. Niyo'y ginutang Yesu Kristo, niyo'y kordero ng Diyos, siyang milalakoking kasalanan ng yato, mapalat ang mayaw singapuna ng kordero. Ginoy ako matampantanggap ka, dapat ay kasme nga mano mo. Pumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Hoy pa, kaniting Eucharistia, tatakman ming dibinong biye, ay pagkaloob mo king yato, saupan mo kesa ng to king mit mong lugod, kang Kristo. Painturo king biye alanganga, anong nuyeng ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Kimpong Domingo, pagselebran tayong Pentecoste, o yung pamanipanan ng Banal na Espiritu. Magsulot tamo pong kule maluto, ne po. Simbolo na ning pali na ning kasalpantayan na nadela na kaya katamo ning Ginu. At sana nung makapagdala kayong meto nga si Esi Simba, ne po, pangkantatanggap yan ng Banal na Espiritu, kimpong daratang Domingo. Ne? O nung inganak mo si Simba, tukime. Bayan tanggap Banal na Espiritu. Yung asawa mo, siping mong bale, kumari mo, kumpari mo. Okay po. At rempong charismatic, Ate Cora, king meto nga band paper mga nyan, gawan tayang 1-8, isulat tala ka rin detang gifts of the Holy Spirit, ampong fruits of the Holy Spirit, kailon talang mga nyan, no? Kailon talang ribo na maluto. Ne? Bantabalang simba, kumala kareta, kumalang mga nyan, no? Kaya po tangkay kanita, o itang nga bagut da, ihapin sa sabyaning Banal na Espiritu karela. At ita po yung kikatang pangadi for the whole year, para the next year na naman, ne? O makumata naman gift, o kaya po fruits of the Holy Spirit, bang kanita, ilang gabi tamo king biye, ne, Tikora, ne? Patang band paper makanya, yang i-print yula mo king king computer, kay kumpitan nyo la, kay lulunyong makanyan, ne, charismatic. Ne po, kay dyan yung malutong, ribbon, ne, yapin po kay tamo king gift of the Holy Spirit. Po po yung, nung tatanggap tamong gift, kay tatanggap tamong fruit, ne po. At kimpong May 31, atin pong kawakasan ng kikatamong Mayflower offering. Kaya po, atentang procession kanita, agkatan mila po rin nga nakamalating makanya, no, babay. O, na isagala yulay kayong pengare. O, mete ng mete yung tradisyon takiting sapang bato. Ibalik tayong tradisyon tang minuna. O, kanita, rin nga nakyo, bangkantamiyan laki Santa Iglesia, yabe yo sagala. Ne po, para king kikatamong Mayflower offering. 4 o'clock ya po yung kikatang procession kanita. Ne? Abeda po rin PPC, o yung karo ng ser, para ni kikatamo, at biyayan tayong pasibayo, yung kikatamo pong tradisyon kitiking sapang bato. Itang kikatamong Mayflower offering. Ang pong siyempre, itang sabat. Ne po, balo po tila pong activities kanyan ding sabat. Kita na mo pong ating sabat, ketiking sapang bato. Itama po, i-promote tayo naman po. Metong nga pong living tradition, ng kasalpantayanan tamo, iba tsaking Santa Iglesia. Ne po, ini pong sabat IT. At itamo po, pakit tayang pasibayo king kakatang Santa Iglesia. Ne po, nyaking May 31, may flower offering tamo. Kita pong bisang, pakyabi o rin anak yu para maging sagala. At iyo po Sister Myra, ampo po Sister Lori. Nino pa singin na sa kanta? Nino? Away, Sister Ellen Ponsi. Ne po, palista kayo karela. Bangkanita po, o atin balotala ni Nuring Makyabe, king kakatamo pong Mayflower offering procession. Inginu, manatili kay kayo. At kaya ka ang timuri. Bendisyonan na kayo ninyo sa may paing tutu. Gigpa, po'y nganak, ang po'y banal Espiritu. Amen. Bisa mi daw ne, metanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat King Diyos. Maya, payabak po kaya kayo nga. Happy Payabak. Ascension Sunday po.